Madam President, distinguished members of the Council, thank you for this opportunity to brief the Council for the first time since assuming duty as the SRSG and head of Monusco. Madam Perezida, abanyacyubahiro bagize akanama, murakoze kumpa uyu mwanya wo kugeza raporo ku nama y'umutekano ku nshuro ya mbere kuva natangira inshingano zanjye nk'uhagarariye umunyamabanga mukuru waroni wihariye akaba n'umuyobozi wa Monusco. Iyi raporo itanzwe hashize hafi umwaka umwe neza kuva hasinywa amasezerano y'amahoro i Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda, ndetse n'urwego rw'ibiganiro rwa Doha rugamije kugera ku masezerano yuzuye y'amahoro ndetse n'ubuhuza buri gukorwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Izi gahunda zose zashyizeho inzira y'ubwumvikane yumvikanyweho yo gukemura mu mahoro amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ni ngombwa cyane ko uwo muvuduko ukomeza kandi imyanzuro n'inshingano zemeranyijweho n'abashyize umukono kuri ayo masezerano zishyirwa mu bikorwa uko zakabaye. Madam Perezida, abanyacyubahiro bagize akanama k'umutekano, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uracyarimo ibibazo bikomeye, uhora uhindagurika kandi ugira ingaruka zikomeye ku baturage. Imirwano ikaze yarakomeje hagati ya Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars bashyigikiwe n'u Rwanda RDF ku ruhande rumwe, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse mu duce tumwe na tumwe zifatanyije n'umutwe wa Fdrl. Ku rundi ruhande ahantu habereye imirwano cyane ni mbere irubaya muri Kivu y'Amajyaruguru, ahantu h'ingenzi hacukurwa amabuye y'agaciro. Kabiri mu bice bikikije Rutshuru, naho muri Kivu y'Amajyaruguru aho imirwano yahuje AFC M23 na Fdrl hamwe nabo bafatanyije. Aha gatatu ni mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo aho Fardc yahanganye na AFC M23 nabo bafatanyije mu bwoko bw'abanyamurenge aribo twirwaneho mu guhatanira kugenzura umudugudu w'ingenzi wa Minembwe. Imirwano irakomeje hifashishijwe indege zitagira abapilote drones z'intambara, imbunda za rutura no kuvuga amartillery n'izindi ntwaro ziremereye. Ibintu byakaje umurego cyane, ibyago bikomeza kugariza abasivile ndetse n'ibikorwa remezo. Mu rwego rwo kubahiriza ibyo biyemeje, AFC M23 bakaba baramaze kuva mu bice bimwe na bimwe by'intara za Rubero na Warikare ndetse no mu duce tumwe twa Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gice cy'ikibaya cya Ruzizi giherereye mu karere ka Uvira. Itsinda rya AFC M23 ariko rikomeje gushimangira no gukomeza inzego zaryo z'ubutegetsi zikorera mu buryo bubangikanye mu bice rigenzura. Madam Perezida, imbaraga za diplomasi zigamije guhagarika intambara zirakomeje binyuze mu ruhare rukomeje rwa Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, zikanashyigikirwa n'Ubusuwisi. Kuva akanama gaheruka kuganira ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 basinye amasezerano y'ubwumvikane, Memorandum of Understanding MOU, n'inama mpuzamahanga y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari ICGL, agamije gutangiza ku mugaragaro ibikorwa by'urwego rwagutse rushinzwe gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano y'agahenge, Expanded Joint Verification Mechanism Plus EGVM Plus. EGVM Plus ni rwo rwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge nk'uko biteganywa n'ibiganiro bya Doha. Kuva hafatwa icyemezo nomero 2808 cy'akanama k'umutekano Monusco yitabiriye inama z'urwego rushinzwe kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge rwashyizweho mu rwego rw'ibiganiro bya Doha. Yanitabiriye ibiganiro byabaye hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byabereye i Montre kuva kuwa 13 kugeza kuwa 17 Mata.
Monusco yanatanze ubufasha mu gutangiza ibikorwa bya EGVM Plus igoma, harimo gutanga ibiro by'inyongera, ibikoresho byo mu biro n'ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibikoresho byo kwirinda ku giti cy'abagize EGVM Plus. Yanatangiye imyiteguro ifatanyije n'ubuyobozi bwa EGVM Plus kugira ngo itange ubufasha mu by'ibikoresho, no kuvuga logistique ndetse n'umutekano mu bikorwa byo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Ndasaba ko EGVM Plus yoherezwa vuba kugira ngo itangire ubutumwa bwayo bwa mbere, kandi Monusco yiteguye kuyitera inkunga muri ibyo bikorwa. Mu kuvuga ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndifuza no kugaragaza ko umutwe wa ADF ugikomeje guteza ibibazo bikomeye. Mu ntara ya Ituri, ibitero byawo byiyongereye cyane, byibasira abasivile, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc ndetse n'abo bafatanyije. Kuva raporo iheruka kugeza ku nama y'umutekano, ADF imaze kwica abasivili 287 muri Ituri, barimo abagore 44. Muri Kivu y'Amajyaruguru, ibikorwa by'urugomo bya ADF byari byaragabanutse mu mezi ya mbere y'uyu mwaka, ariko mu byumweru bishize byongeye gukaza umurego mu karere ka Beni, aho abasivili 36 bishwe, barimo abagore 17 n'abana 3. Madamu Perezida, abaturage b'abasivile nibo bakomeje kwikorera umutwaro uremereye kurusha abandi w'izi ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, kuva ku wa 19 Werurwe, Monusco imaze kwandika abantu 632 b'abasivili bishwe bazize amakimbirane yitwaje intwaro. Uko ubutabazi bw'ibanze bugera ku baturage muri utu duce buracyabangamiwe cyane. Nubwo Monusco yakajije ibikorwa byo kurinda abasivili no korohereza itangwa ry'ubufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi kugera kuri abo baturage biracyagoranye. Muri icyo gihe kandi, ibiro bihuriweho n'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu, United Nations Joint Human Rights Office, byanditse ibyaha n'ihohoterwa 221 byakozwe ku burenganzira bwa muntu hirya no hino mu gihugu. Muri ibyo harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'amakimbirane ryakozwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abagize inzego z'umutekano n'igisirikare. Iryo hohoterwa ryagize ingaruka ku bantu 2968 barimo abagore 392 n'abana 378. Monusco ikomeje kwiyemeza byimaze yo gushyira mu bikorwa inshingano zayo mu bice byose ikoreramo, nubwo ibikorwa by'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye biri guhura n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amafaranga. Kubw'iyo mpamvu, ubutumwa bwakajije umurego mu bikorwa byo gukora amarondo bunongera umubare w'ibirindiro byimukanwa mu duce twibasiwe n'ibitero bya ADF ndetse na hafi y'inkambi z'abimwe mu byabo. Kuva ku wa 19 Werurwe 2026, Monusco na Fardc bamaze gukora amarondo ahuriweho 2101. Ishami rya polisi rya Monusco naryo ryakoze amarondo 497, muri yo 81 akaba yarakozwe hafatanyijwe na polisi y'igihugu ya Kongo. Monusco yanakomeje gushyigikira inzego z'amahoro ku rwego rw'ibanze n'urw'intara, cyane cyane muri Ituri, aho hamaze kuboneka intambwe ishimishije mu gushyira mu bikorwa gahunda y'ibiganiro hagati y'imitwe yitwaje intwaro mu karere ka Alu. Ubutumwa bukomeje kandi gushyigikira ivugururwa ry'urwego rw'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hashyizweho komisiyo y'igihugu ishinzwe gukurikirana ivugururwa ry'urwego rw'umutekano, kandi politike ya mbere y'igihugu ku mutekano iri kurangizwa gutegurwa, iyobowe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Byongeye kandi, Monusco yakomeje gushyigikira gahunda zo kwambura intwaro abarwanyi, kubasezera mu gisirikare no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe.
hagati muri Werurwe na Kamena. Monusco ifatanyije n'inzego z'igihugu ndetse n'iz'akarere yafashije gusubiza mu Rwanda abandi bakuze ari abarwanyi b'abanyarwanda 156 hamwe nabo batunze abo muryango wabo 163 bari bafitanye isano na Fdrl n'indi mitwe yitwaje intwaro y'amahanga. Madame Perezida, kuva natangira inshingano nakoze ibiganiro byinshi ni Kinshasa, muri Turi no muri Kivu y'Amajyaruguru n'abayobozi b'igihugu n'abintara, imiryango itegamiye kuri leta, abagore, urubyiruko, abanyapolitike, abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubutabazi ndetse n'abahagarariye abaturage. Igoma nahuye kandi n'abahagarariye AFC M23 mu rwego rwo gushyira mu bikorwa inshingano za Monusco mu bice bigenzurwa nabo. Hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari Hanze, twahuye n'itsinda ry'ubuhuza ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe riyobowe na Perezida wa Togo Faure Nyasimbe, abahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa ababahagarariye ndetse na Perezida wa Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusuf. Nahuye kandi na Perezida Joao Lourenço wa Angola washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza mukuru mu bikorwa byo guteza imbere amahoro n'ubwiyunge muri Afurika. N'ibiganiro bigaragaza ubufatanye bwa hafi buri hagati y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye ndetse binagaragaza ubushake busesuye bwa Monusco bwo gushyigikira ibikorwa by'ubuhuza biyobowe n'abanyafurika. Muri ibyo biganiro byose nongeye gushimangira ko Monusco yiyemeje gushyira mu bikorwa inshingano zayo uko zakabaye, cyane cyane iz'akanama k'umutekano kashyizwe imbere nk'ibyihutirwa. Nanasabye kandi abafatanyabikorwa bose b'abanyekongo gukorera hamwe kugira ngo bagere ku bwumvikane ku buryo ibiganiro by'igihugu bizakorwa no kurinda umwanya wa demokarasi ndetse n'ubwisanzure bw'ibanze, cyane cyane ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guterana mu mahoro, kugira ngo amashyaka ya politike n'abandi bose bireba bashobore gutanga ibitekerezo byabo mu mahoro kandi bafite umutekano. Madame Perezida, ibibazo by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biracyakomeye cyane. Abantu bagera kuri miliyoni 27 barenga 1/4 cy'abaturage b'igihugu bafite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa. Gahunda y'ibikenewe n'igisubizo mu bikorwa by'ubutabazi ya 2026 yashyize imbere abantu miliyoni 7.3 bagomba guhabwa ubufasha. Hakenewe ingengo y'imari ya miliyari 1.4 z'amadolari y'Amerika. Kugeza ubu hamaze kuboneka 53% gusa by'ayo mafaranga. Ndashimira ibihugu by'abaterankunga ku nkunga bamaze gutanga kandi ndabasaba gukomeza gutera inkunga kugira ngo ibikeneye byihutirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishakirwe ibisubizo. Gukomeza gufunga amabanki igoma ndetse no gufunga ibibuga by'indege bya Goma na Kavumu bikomeje kongera imibabaro y'abaturage no kubangamira itangwa ry'ubufasha bw'ingenzi bwo kurokora ubuzima muri ibyo bice. Ndahamagarira impande zose gushyira imbere ibikenewe mu bikorwa by'ubutabazi no kwihutisha amasezerano yatuma ibyo bikorwa remezo byongera gufungurwa. Ndamagana mu buryo bukomeye cyane ibikorwa by'urugomo bikorerwa abakozi b'imiryango y'ubutabazi. Kuva umwaka watangira, abakozi 4 b'ubutabazi bamaze kwicirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madame Perezida, ku wa 15 Gicurasi, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko mu gihugu habonetse icyorezo cya virusi ya Ebola. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima niryo riyoboye igisubizo cy'umuryango w'abibumbye muri urwo rwego, rifatanyije bya hafi n'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya indwara Africa CDC, abafatanyabikorwa batandukanye kandi byose bikayoborwa na guverinoma ya Kongo. Monusco ikomeje gushyigikira izo mbaraga uko ubushobozi bwayo bungana, ari nako ikomeza gushyira mu bikorwa inshingano zayo zose mu bice ikoreramo.
nubwo ibikorwa byo guhangana n'iki cyorezo byamaze gutangira ku rugero rushimishije kuba icyorezo cyaribasiye abantu, hari imirwano ikomeje ndetse no mu mijyi isanzwe ifite ibigo nderabuzima bidafite ubushobozi buhagije, bitera impungenge zikomeye ko Ebola ishobora gukwirakwira kurushaho. Gufunga imipaka no gushyiraho amabwiriza abuza cyangwa agabanya ingendo nabyo bikomeje kugora itangwa ry'ubufasha bwuzuye bw'ibikorwa by'ubutabazi. Ndashimira ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ntambwe biherutse gutera mu gukemura izo mbogamizi, bikaba byaratumye hashyirwaho uburyo bugenzurwa bwo kwambuka imipaka ku bakozi b'ubutabazi n'abakozi b'umuryango w'abibumbye. Madame Perezida, mu gusoza ndasaba impande zose zashyize umukono ku masezerano ya Washington n'aya Doha gukomeza kubungabunga intambwe za diplomasi zimaze guterwa kugeza ubu. Ndabasaba gukomeza gushimangira ishyirwa mu bikorwa rya za protokole zamaze gusinywa no guteza imbere ibiganiro ku ngingo zisigaye muri protokole zitararangira, harimo n'ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Muri make ndabasaba gukomeza inzira iganisha ku mahoro arambye. Nongeye gushimangira ubusabe bwatanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye busaba impande zose kubahiriza byuzuye ibyo ziyemeje nk'uko bikubiye mu myanzuro y'akanama k'umutekano nomero 2773 ndetse na nomero 2808. Iyo myanzuro yongeye gushimangira kubaha ubusugire, ubwigenge, ubumwe n'ubudahangarwa bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi igaragaza inzira iganisha ku gukemura mu mahoro amakimbirane yo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Monusco izakomeza gushyigikira nta kuzuyaza icyifuzo cy'abaturage ba Kongo cyo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere. Murakoze. Monusco's support for the aspirations of the Congolese people for sustainable peace, security, and development remains unwavering. Thank you. I thank Mr. Swan for the information provided. Thank you.